tak je, kak je. No to, živeli. Da se rođaku Slavaču rodil drugi dečec, smo lepo otišli v Vajbeka zalijati maloga, kak se išika, no? Nek sem proklet, če negdje oko 3 ure, vjutro nisem imel 3 promila v suzi. No, i vesno sam tja krenul doma, ali me putem prijela neka glad, tak kako navalil, kaj ti se želudec zalepi za kičmo. A tam na pustom kolodvoru ti se na jednom odloček osjetilo, pa sam si išel nekaj naručiti. Ja ti porušim, odprt je o meni prozora, pak sam mu rekla, gospodine, ja vas najljubaznije molim da mi složite ravnički sendvič od pol kruha i 3 zdeka tirolske ili pariške, kaj god vi imate. A ovdje je tam zehnul onak kak konobarski novčanik. Pak je rekla, gospodine, ja sam dispečer. Rekao, tak, znači tak. Onda te ljubazno molim da mi spečeš 3 klipića za šunkom i sirom. Je čovjek tak zalupilo onoga obločeka kaj sam mislil, da bo vse šrajbe streščil. I mislite da mi je spekel? Nije. A lepo velil da pijance i Bog pomaže. No, i ves da si ti pomori, sem lepo otišel doma gladen spat. No, a kaj boš? Tak je, tak je. Živeli.